episode masalam pangkan thliurle chuadin Crown Prince Zutian rana ruam mannaten om tak mai then khatte kan hmuwa chu ba ka chuadin in beina mo lampanga po semi final lut palite anin beidan tur achiang ta semi final a Strake Academy Tianlong Sek Holy Spirit Sekle tang sekte an luta ama sazoka Tianlong Sekle Strake Academy te in bein Tianlong Seka an captain le Strake Academia an captain te ring chunga an lut ma sabera an ni captain pani te hianin in rem siam na nain tuna achak zok zok hi team pumpuya chak agin an kaldona tin kan soim hailo tur chu an ni captain pani te hianin an Marcia Sola hianin dragon veve an neya ama ero chu an dragon hi ain ang lo thunga reitak anin bein huwa chunin atopa ading changjok turpo chu arhiat ta war mai Wang Chiwar chuanin akut panhi chuman betin akhupin akonga adau tang hek boka an captain Eutian Long chu a che theita reng reng lo atlom thu po anu reilo te a alo chak chuak zui bok Strake Academy le Tianlong Sekte semi final in beina Eutian Long le Wang Chiwar chuanin Wang Chiwar Strake Academy lampang chuanin nena achanga in rem siam na an nei angin Strake Academy chuanin final alut chhongha la Eutian Long chuanin kalaka zangai na ilan tira wangin kalome aloti Wang Chiwar chuanin strength kha athakop mai aloti ya ngoi lokte Wang Chiwar ka chawzo ka pom thlap nie strength le ka strength inkara hianin geppo ala zaw veo mai masela hetiak ang hianin kan thu fual reng lawang eng tiknia ye mu chuanin kala le pel nge yang che Eutian Long chuan aloti Wang Chiwar chuanin eng tiklai point ka in ring rege alo tia chuta Eutian Long chu thing thin kanin rem siap na kha ka hre rengang ka bo zui bokang kum thum chung e bodyguard kan yang atia mipui lampang le a thian te ho chu an lo e deuh duala Wang Chiwar chuanin chu tiang ka mamo love atia akal zuya Eutian Long chu alo ding chuaka ka in tiam tua ka thu soya chuanin ka kir lawang ka puitlinang alo tile ngat ani hi midik ve tak chuan i mhel a hmalama an ti ti kha juzi chuanin lo chhun zomin alan dan chuanin tun in ti siaka dragon martial soul neya chakber chu Wang Chiwar ani don hi lo ti Crown Prince Zutian ran chuanin Holy Spirit Sek Master adot hi Holy Spirit Sekle tang sekte in beina ani dona minti lunghur lawang chutero alo ti Holy Spirit Sek Master chuanin tang sekten eng tikama an theing hil to lo na turin kanauti an chiang aloti an captain in anauti ho thil lo hrilmek in thaka khek lo ula individual match ai hirin ne vek tumang chewa lo ti refrain tang sekle Holy Spirit sekte individual match in nei dona ring chunga hianin in be tur lo lut rawa lo ti tang sek lampang atagin an captain senior baby alo luta Holy Spirit sek lampang atagin jili alo lut ve bok hun kal to lo lang le zuain naktuka Holy Spirit sekte in phat sondona in film khurdonia Princess Jiwin ati zo chuanin yu hole athian te ho chuanin an game nei dan tur chu an ruam han tan ta a evil soul master te hi chu nature tan hianin an thalo shim shim a hu hawa team anga an bei huna an du agin an che tha thailo zo kanga karin dan chuanin individual mecha nasatakin anin focus ang an tumber tur chu kan team member te liam nei ti remo tha aniang jeng nan nan chu na lo ti yu ho chuanin nan nan thu sei kha adik che individual mecha point thum vel kan mu chuanin team betila kan tlang chho hal don dia liam kanin nei lo na na lo ti senior baby chuanin naktu game a chuanin ani chuanin kei kalut ma saberang point thum tang sektan hu ngei pokatumang kam hungei bokanga lo ti dai huwa bin chuanin Holy Spirit sek ho hi
an hlo om ngot mai lo ti an thianu pakhat chunin jili khu strength lampanga turu viau lo ma sila aten nobin a pakar thiam ro em em maya game ha sa an neina pokarin princess jiwjiwin a hun taka ti top lo silam churin jinglua national academy pali te kha an that nge nge yang mole alo ti bidang ho po churin be chu an senior lo ni to na agin an hlo thon pui ve viau mai be le jili te po ring chunga churin anin be tak tak ta eutian long churin be khu keiba aga blue lightning t-rex dragon martial soul nei ve thawani mo alo ti be pui pa jili hianin a leiti chuakin a lei mang churin be chu a attack kwala nula ho phei churin en teu khu aten om lutuk an lo ti jili hi spirit king reng somnga le pathumani meka a martial soul hi brain eater din power attack system ani hi spirit king level agin a movie a hianin kan hmuwa a novela churin soul emperor level la intiri brain eater hi spirit beast lo om le tuin hai lo zet mai ania south continent lama om niin an lei sei tak mang hianin mishing lu an ver tlanga an thuak chu an hip kang vectrin mishing baka ramsa te po anti thawani ome brain eater pani vel khobul hnaya an lo lan to churin chung khwa chu lian ve pa ngai po ni sela dead zone hi ani deuh top zelanti an lei hi an nemarin omain a khogin an duna churin a hlo om thei em ema chu mai baka churin brain eater hi an chirang em bokani be chu jili churin aman bet chutia aman be rol churin a thien te ho churin an lo ngai tu a kher mai jili churin a thluaka a lei chu va thul luatum be chu lo mai mi chigin a thlen ma churin a lei po chu ding vele ta chot mai ti chuanin be chuan master mu en damlaya an ti lai kha a hre chuak be kan martial soul hi master uzia gang tangsana master atanga lo kalania i martial soul blue lightning t-rex dragon hi ati zuwa a martial soul blue lightning t-rex dragon holy dragona athak saklai alo langa heng golden color light holy dragon aura hi evil soul master te hianin an ngam lo hle a chuta be churin a soul ring paga da fifth spirit drink dragon emperor demonic rapture alo manga be churin jili leya churin akut kheng khat churin manin apo saka he inti siak na mun hi tual tha na mun angin ingaya he kathil ti tur hi ama ilo be tak te phubalak na ani ti pain a lei chu apo chum sak ta mak mai yu ho churin dragon emperor holy smudge darkness in angam lo alo ti deuh sap holy spirit sec master churin dragon emperor holy smudge dragon god master muenin a hlan chhong ani mo lo ti a thin chu alo rim na samai eutian long churin mutated martial soul light holy dragon mo alo ti mipui lampang po an thoma nain an lo aule dur to kan soita kang kharin holy spirit sec te hi sun moon kingdom aiwa latling chau ang an niya amai ro chu evil soul master an ni awang hiarin mi puilam panglom hi an hlo lo hle a he rammi le sa tuna stadium abi atam zok hiarin tangsek lampang le strike academy lampang hi an trana aduta be pui tu ring chunga churin a lo lut le to mi pui then khat churin tuna mi hi karin ain a chak phian mayan lo ti evil soul master how ai churin an chak lowang an ni ho hi an hlau om lutuk an lo ti ve bo ring chunga mi be le ain be pui tur pa po chu anin be tran chu ani le mai tu na be pui pa hi wang zia le ni in a martial soul hi which demon ania tu na hirin soul emperor reng somruk le pali ani meka power attack system ani
wang lei chuanin a soaring palina fourth spirit drink dead spirit si hi alo hmanga an chevel chu purple le black rong kai deuh lampang hianin a hual tambo pup mai a san zong hi metar nga borvel lai sang ania hemi chunga a attack hi a strength hina satak main apunga he skill si domain type lampang dewania a ma ero chu domain ti donin domain ero ani chelo a chunga tharau sul tam tak churin be chu a bo hianin an boron ta sup sup mai chuta le be churin a soul ring parukna six spirit drink dragon emperor vibrating ria malo hmanga he a soul ring parukna hianin senior be a chan chezo ka tang mek chu game lo thak danglam le don di na lang tu na chin ria ring chunga a che thachar char boka mi pui lampang lompo a hlo veo mai a soul ring parukna holy light dragon in a phu chua golden color kan ti mayang chu thil chuanin a be pui wang lei chu na tak mai hianin a deng do ta chu vele chuanin wang lei chu a ro ta rep mai juji chuanin wang chiwar dragon martial soul neya a chak berang ka ti kha kalo soima de ma ni kha lo ti holy spirit sek master chuanin a thi watangai di chu ti lo chu tu na tanga kumrei lo te a dragon god master ang mai alolani chawang alo ti dragon god master an ti hi muen kha ania muen holy light dragon hi heng ho hianin an ngai na vak lem lo an captain chuanin lanin tuna chunin i hu da thleng ve towe alo ti tang sek dam reng ro setin mi pui lampang chu an lo la out thom tup tup mai helan in ti hi alo lan chen chuanin tang ya lekha alo di ani hi evil soul master ho hianin aming an lo thak sak ani ome strike academy a chu san nuwa a experience trend khatte kan han soilang zuayanga iron blood sek get ma hiarin suikes pakhat nen hiarin alo dinga a chung avalu chuarin zirlai enga muzat hiarin training hi an lo nei meka pakhat chuanin hei nula helai hmuna hianin engei lo ti atia tangya chuanin helai hmuna hianin in bate thing turin ka lo kala lo ti mi panhi ama attack tuma lo tlan pheite chu a blue silver plan mang chuanin all sam tak mai hianin alo manding an ho tu ni om tak chuanin da thlang hal vadro ewa han zaklo em vele alo ti chuta tangya chuanin an ni panhi chu bangvom nan hianin amang zuya chupa bok chuanin okavin lampang hianin tu chi nge ini le tin a han zot le tangya chuanin ti tang ipa ti lin tang sek mi tina an hung chon chu hunrem changa lain khati hun lai khadin city guard te chu in rem siam puina anaya ti chuanin tang sek chu na satak bain a rok zui ta ni kha mi truma ka thil chan zong te la le turin helai hmuna hianin kalo kala lo ti kan hriat agin ani hi tang seka an ho to berani kha ti tang chuanin i thi na hun turi lo panani e ti pain tang ye chu awabo phei ve bian mai ma se arin ain alo chak phian ani ome a blue silver plan mang chuanin reilo te chugin a phur hlom ta vek mai chuta ti tang chuanin a sorin palina iron blood claw hi alo manga ti tang martial soul hi iron arm bear ani iron arm bear hi beast spirit type din power attack system ania chutiang anga handang lamna emo han that view na anei lem lo ti chuanin ti tang chuanin tang ye chu nek tumin awapan hai le ma se thlok anin nei nga hle deu nge modi tang ye chuanin ani chu lo bobin akea te akonga te aman chuak veka tin tang ye in aman mek tu na kan hu mek hi dark blue silver plan nia blue silver plan chi khatani tin dark blue silver plan hi evil spirit ti la adik ome tangya chuanin aman be pa ti tang chu rong tak main a that zui boka blue silver plan pa ngai anglo tak main dark blue silver plan te hi an chak em maya chu ba ka chuanin
royal blue silver plan bloodline an nei bokani evil spirit kan ti theina chan tur chu dark blue silver plan te hianin heng an mi tha tak te thisen hi an dota heng thisen te hianin dark blue silver plan hi ati chak pela tin tangya hianin mi ain be puin hem pole a chak ting ti na ni mai chu a tha tak apa ti ri lo chuk churin ka fa pa itinangam velamo shom tin reng turin ithidon lo ti tangya churin nang kharin min ting thai ngam ve mo lo ti tili martial soul hi iron arm bear ni in soul emperor rank somruk le ti ania power attack system ani tangya churin needle engamo za chu an how to pa om dalam panga churin a the phaya a taksa po engamo zat alut lai kan hudi tangya churin ama lo nai tu te chu rong tak mai hianin alo that zela handim doi vakna hi anei lo shim shim chung thi sen churin ama chu ataksa vel hi ati chakbel zelbo chunglam pangami atha hau thi sen chu noilam panga hianin asur hianin asurani de ubermai an hau tu pa tili thin chu arim to kheramai chuta tangya chu na takmaya attack tumin 6 soul skills soaring parukna ahanti amai ro chu a soul skills amang chuak thei reng reng lo ega tige egi omzia ka soul power te ka mang chuak thei mi alo lo ti amha salam panga dragon beard ni dilwa khani kha kharin an taksa a apoi molai chu alo silvek chunin tangya hi anun awarong ta ve kan lo ti takin heng dark blue silver plante hianin poisak anei tir lo chu ani rualin tangya chanchin hi kan la soikim lo tang sek khatiek anga an tu chelai le an chaw lai kha an va rok ringot ani lova tangya chi hi dam kho chuaka tlan chi thei om chuna di ome ani po hi tha chu an du viau na a amai ro chu strike academy bi le sa ani awagin strike academy a phei churin engtin ma an tingam lova an en liam tari te churin tangya churin iron blood seka om zong zong chu an vai churin suatin achimi tavek mai member tren khatte churin tlan chero evil soul master ani so tlan chewa ro in nunna channa nan ti iron blood sekte hi sek chakle ming thang hi an ni lem lova amai ro chu hetiang anga a sek pum pui achimi thei hi tangye hi ane viau lo ti a hriat chuta tangye churin trap chung hianin kanu kapa tuna churin phuba ka lak sak to chewa lo ti hetiang anga a chevel hi holy spirit sek master hianin lo muin dark blue silver plan mo hetiang anga dark soul power peer hi awang lutuk nang nu hi holy saintes kan sekina akuma kuma an zon chui ni ya lo ti tun hun pa nga ya kir lein tangya chu ring chunga chodin alo lut pheita chet mai a bei pui tur senior bei point tangya chu alo pan nai ve bok anni pan hi in ngai zong an ni thin ti la adik tho ome bei ten ruam han na an siam lai kha alo lang lea nak tu ka tangya ka ma chon huna ama ang khadin mani sahim na po ngai tu lovin ka che boi to lovang thian teu ka chunga in rin na ngat ula ka du ni tangya chandan tu ka hre to e alo ti ya we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the nights tangya churin ke hi lan in holy spirit sek kan ye alo ti bei churin tangya kan sek tang sek ila hre ga malo ti wanna dance to the light pull stars from the sky just two hearts running wild never sleep never stop every shot from the top we're gonna be two hearts running wild chuta le tangya churin a sol ring chu alo ti chuak ta thot tangya ti chun zom zel mayang amhing hi lan in angin thak ma sela
tangia chuanin soring pasari lai mai hi alo nei to chu ni in chuta zu san si chuanin e hele bei chuanin buaina atok do ne alo ti Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.